Амма лугар 2 күннәх республика тахымнах семинар боланаста. Манна государственный юрак стандарты кирягаттан юрак качествота төһө үрдәбитин онна республика юрак тахнигер туох кахалга барын кепсеттилер. Тирәһиңе 14 улустан үс-үстен такса кихикытынна. Бу күннәргә Аммалугар юрак хайгатын үләттәргә раналлах республиканска семинар боланаста. Бу семинарга федеральный государственный юрак тахын стандарты юрак хайгатер кайдак кирен үлелән әрәрин онна бу юрак тахында туох кахалгалактырын кепсеттилер. Федеральный стандарт кирелер бастатын туран условия тәдилектәк. О аты биһиге Москва гутун кытта бу сакаһерин кыра делебинетне ота тең условия үрнектәктер. Республиканска семинарга үйрәк министерства тыттан, ара сүрдікі үйрәк кағаларыттан, 14 улустан үйрәк айгатын үләттері, онна Москва кораттан, учутал қағытаден педагогические общества кенник биллер корреспонденттері жыттадылар. Семинарга вала мен аха сұрықтақ кәділім, әдер учутал бұғытынан. Оттон маннык семинарга учуталлар кытталларын кыттықтақтар дағына дейханыбын әдер учутал сайдықтақ. Бүгін амма сколаларгар ыржыттар аға суруктарга сырыттылар, ФГОС программа қайдақ асколаларга кирен ехерин онна бу сыллар устата бу программанан қайдақ өліләбіттерін кәпсестілер. Бәйлерін презентацияларын көрдірділер, етенні мастер-классы ыттылар. Инклюзивный юрак тәһини киллерер бии кайдак үлән ихер бүтүн көрдөрөр мастер-класс болду. Онно бии учталбыт Анна Александровна Антипина ден бу бир хүлбебес огола класска бир отын бир огола колонду кытта кайдак үләлерин эме кепсәде. Оны хүрдән тиргән иттилер. Оннан дальше ле кайын ден тәкастан скула келен бир көле кайын ден иттилер. Инникитин да маннык республиканска семинардар тегектерин быспакка ытылла тураллары боллар, өрек качествода үрдүүргер күс кеме болуқтара ден әдер учуталлар бағасыналарын әттілер. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Саха телевиденията Амма.